Ан алгыс сүдүк үйгер эмчит кии билитин көрүүдүн кыһамнетін эптаққа қайдақтақ тыгыры намырыяр оғар үтүерер боллаған. Абы илуын эмчиттіре ситинник үтүө геһи науканы кытта системнен төхіләқ кии үрің тынын өлүдөбүтүн элгес эмчиттіре абы анялара ден кинеге сихили кепсир. Бейте медик иделек оны ураты айыр куттақ автор Мария Решетникова Алексеева медицина историятын чинчиге бу төрдүс кинегете. Наха сөктүм бу элгес солуха наха дерин бай историялар хабиттен. Онна абый улуһун медицинатын историята саха сирен историятын сайдытын када тебисеңе кардылыр. Медицина бир урутан сайдыбыт төлбетебит. Кинеге история соргота билиңинен абый урукунан элгес улугар өсө 19 сагаланытыгар эмтир топтуруле олуга оксулдар. Онтон бастыкы фешеске пун 1914 жылла карылдан бир үйостата каста көлөне эмчит хотугу сир бургатын силлетин аксыбакка үлелен камсан келле. Эпитнестех булуханады онна билен турар жон тугар истуһагыттың элжихыннады. Элгес кемин кепсәне эмтир эге биһиге эм ситимин сәһәне. Эти курду кинеге саа-саһанан аттарылан 5 арас түймәктән турар. Ол хигәр участоктагы балыгалар этенне айылгаттан айдырылах народ эмчиттерин бастың үтө брасар туһунан суруллар. Билен кинеге тахсабыды минемен нахаса билибин. Әпсәдәки урукута хуак индекебез суак. Абый лугар медицинаны сайнарыга билен арас үрттәгеле барар. Сутурухан майыр нехелектергер саңа участоктагы балыга тутулуган онтон улус кинегер 32 койкалак стационарный балыга арыллара торомнанар. Объект тутулута бу 2-нче вахетта хылтан кирияктах бу доровая харыста болын хайдытын сөйлөбой программа келдер якпыттан бияга эреннәддер. Онан ыра коту улугар медицина ининдеки кардылыр. Жонно бу сурукка tehillibit ütüye kolabur bolar. Онтон кинеге автора Мария Решетникова Алексеева поэзия кен хонутугар өссе бир кохоннон комурунюгун кере сибек ките тыллыга. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергачев, Саха телевидениете, Чекускай.